Wasya wa Muimi. Musaizia kalivu ndini wa kilungu cha Wasya wa Muimi mutongo TV ngwatanya mukamba nita wa Steven Mwema tuitala tuibandu papanda wa mete yonthe yonthe no kutha Uimi ona ba muthanyani wa umuthi na mutaalamu Muimi silambolu na indi ni tunenete kuma bwitina kana ni gukite kindu kita wa climate change kana wali kuanzebe na indi mutaalamu la tunake muthanyani wa umuthi tuya ona kutuika ne kuna kie wali kuanzebe maundu mathuka ai maundu mande yo no so bangali kwengi kiuno cyo tunenea umane cash crop mumea ula utonyo kubanda ukakwata mbesa ukatesa ne webana nundu kwena wali kuanzebe ne memea yeba wali tekwekana nayo nundu binda yukite the white tona kwekanesa watinda nati nesa na nimu pe nundu aundocha cha kipindi nikicha mutongo TV kenda rutondo kutabya Uimi undu matona kweka itina nzebe shathuka ai pegendo wasongoma sia blessing these guys yani boka kindu githuku na kindu chuke thuku kieto usio ita ibinda ya covid ando kwete thina ando angi matumio nzingi maso byembesa mbingi muno mataso bya kwisila online na zindu cia muthembo su you climate change na tutie githuku ketie usio hata no ndo akwethiwa ko kamba kwitu niko kwambetwa kunwa muno no ndo opyobu wa othuku wanzebe ukethia niko apyubwa muno na ni tuonie kana byo mete enda kukufyo ukethia ni yekanesa na niyo twenda utabya Uimi maito gweza kwethia ni mambe yo singati ya mete leto no mate mbesa na leto na kuumesya upyobu ula twena guo no kwethia ni mwe kana upyobu ndo ithimituke twikalanga no upyobu o binda yasa ko umunthe ni ngwenda tunene obo wa mete leto na kweka nesa ukethia ni asya na Muimi wakwata o ilobia o wesa kwethia ni wekala nesa pe idea with we passionate na yo muno ya andu kwisethia no tamya kwimoka muteka mwe versus kwima mete mingi so ila tuna idea ya cash crop twetha tuyasi hata kwa ndini wa Uimi ndina Uimi ni asiati tuime Uimi utona kukunenga ilovia utona kweka maundu makunesa na okesa ithia professional ke Muimi ni wakwata ilovia na mbesa cia Uimi muno ni uwingi undu produce ndwe banda ikawa itatu no yaza we Muimi nondo ndwembwa utono no miti mahitaji maku na no isaonekana oyo lya molyo embwane woka na kuwe Muimi kana wisoneka usembanete na MCA omandie ambassador nondo maundu magu ndo itona tuenda Muimi utona kwe kalyanaka akebanga maundu make na andu make tikwe mwana asioke nondo mukuwe no betie wailo Muimi mukula wendo yosome school ba nondo fees webo usini wa Muimi langu weta na wangu endo weto po wake umundi Muimi wina ilovia utona ika maundu make na lwesa ithia ubanda uyonge wa kibeti no amina nie na ngasi atikwe kala na kibeti ukitetoka bithia kitecha ene ko sorry ko Muimi usini wangu enda ni mutwae ombola akena amane kwa vyoba ikwekwata yutunene in terms of yuta matunda tano tunene muthanyani wa umundi alama face wa out nundu ne kubyo muno matatono kwekanesa na alama kwekanesa pe andu moka au kesethia mundu enda kwete musungu omwe ajaribu kana ne weka nesa ukekala miako ila yekala miaka several ways so sia na jaribu omwe kana makandamio ele atatu maembe atatu versus mundu okwema masungo maingi byo kana maembe maingi byo pena tofauti na bune pe kweta tofauti ya mundu kwima ki cash crop utono otaka kwata sindu sike bathweni mukamba kindu kilangu enda kupetanga mike wala kana dino la mwingi twina gwa ne wewa utata wewa utata ti wito kindu kende che kiwe research na chone kandi kitoneka na chaba ndo nandu makwata ilovia lakini la mundu ati no banda wewa yasia ni ndambo utata diese wewa yendo tata ndo imbesa ndo na cia kuyania kana wenda utata na mbona ukatata ukesoba nene no kathindo nwende dinero ni asiati ila twa mubundi cia sindui some we na ikasiwa na utweka mwingi na ikethiwa nitoneka na uwe weteletwe wike undu nikendo likembesani kwandu au tuyasiati wingi wa kindu niwo utumaya mundu akwata ilovia na ila mundu woka na sareni kwakwa
na wakaambia enda maembe atatu masungwa ile maiyo matisho kache 10 na maimbi yaso kayasia ayo anzabibu 3 nene bwanezi uno maskini nondo sindu sio mba wawa ikatwa wando na kamonta na kingi kila kikemwane thina wa muimio aikanania na mundu wa mota mbeza ira siguma kindu ki nondo ti mbeza sibo lakini mala maingi wethia muimio uyu ukweko na kithaka utona banda kindu kimwe mite ya na imwe kana maana ile kana maana 3 lakini wia witu ni embwa sasa na wia wa no kuvaluka ikenda ufaulu no mbaka wikie kithuma chao succeed no thimba wezi nesa ne succeed na no beta na no kwata ilovia na no kwata ilovia itona kwenda cia maundu maku utoi kuboya kwa MCA ni ase unondo ithio tho twina itheka nene na no yukethia mundu abandite yembe miongweli na ikamea no kethia no kwita muimi ya maembe lakini uwo yembe izu miongweli mbesi ukumia makunia maingi sikumia makunia ta miongweli kana 5 na maithela na muimi usu wa musisha no ethia ena kitheka utono bando na maembe manaeli na ndwe sinde chao chetheiwe mo banda maembe nondo akwimba kembe wa bandie maembe asu embwe basio muimi ula nisi umwe muthui kana wimbesa mbingi ni wa maembe na no mpaka ni wete kike nondo akwimba abandie maembe betete imwe nawe akita mbwa yo wani company atwike director onu kwa director kenda maembe make makaenda hapo na ilovia no twasya na niende ithio ndetu thipau kwenda na me itheka situ so to bandeta miti yana hata nikenda usethia ni twatetheka minimum kila miti embwa ni maembe threshold ya maembe ni miti maana 3 nikenda wese kwithia no kata na kwambata miti 3 na kwambata toka tamayo matisho kacha mayo ni mayo maana 5 ala ni ekomwe yani mauswa ekomwe toka ye kitumi cha yembe isimba yenda mwana mwingi na iwo wana mindo aethe kwa ka 300 masungwa ni 400 kwa no utaalamu lao ipo wina 400 na kwambata no saivi anoitwa Muimi kwa masungwa yane nitwa kwata foundations yo ni kindu cha maana kwamba mwana twele twapanda siana hata mundu kabande twele na yase ne cash crop yue nondu wa wali kuanzebe nisindu sieva itona kwesa kwa kwebetanga ukamba ni kesithona mundu abanda siku kanesa londo obyo latwonete kubikia bubu pesi ndutuna abanda na okesa kwethia ni kwikanesa na no yo twete ilovia lakini tukuonda kana fenzebe we obyo bula weta wa threshold yani pala mutu utona kumesa mbika pau na wona wa bika pau ndwimbo tona kusia onemba no wende na kwimba we otho na miti mwene tuonete ne bikite kuku kwenda na bala banditwe kwa mfano mwaka othe lentronia avocado yeta matu yeta mala sorry avocado yeta mala na ya mina kweta mala to avocado lodo ni to betie twasi okange na twaiya twabuna niki nondo tupea ni siwa wethe atoyana kwa ugethe mutosi wa betu na yu wia witu nikana kwe saimba kweno uthithume tuki ukesa kwethia ni twabikia kwi andu amba ndwina kiuo chaku akambua kiuo chaku cha ungitha cia mutu ndukasembe kubanda avocado nondo future ya avocado kuitwo kamba ni na thina avocado ni kutiwa kuya yemani kula andu kweno thithu na andu ala mena kiuo aba mena kiuo cho ukethia ni matono ngithia ibinda ila kwabiwa muno yane kula kubanda avocado muno no atasaidie baiba ala mebandite avocado muno kamba avocado no bandiwa muno londwa mindo advertise mindo ando ulu matabitu mbeza sia avocado ni matabitu ni wete to muno lakini really kana ubuyo weto avocado ti wako ubuyo ne wa ndi wako ndo ta Central Nyeri
Murang'a na Rift Valley. So ko kambani ni ukamba iba muno ala wona mibandanga. Ni ko upande wa Masaku ko ni kubandiwe mino avocado muno. Lakini ti kuombe kwimba kutona kwekanesa. Okay. Kwa bindane yene tu ambo siaisa ko iyemani. Okay. Ni kutwa mekalanga lakini kombe nakula kwena mubanga mwiyo. Kwena thina na avocado. Okay. Eka avocado pe kindu kingi ki kwete thina nondu wa wali kwanza hivi. Kwe kundu kuna banda wa kubanditwa kawa. Na ni kwambia kusindwa nundu obyobu. Ukakwesa hivi ya kawa. Luko sia ila lukumia la undu na umasia nundu obyobu. Na ukweteka kwa wono kweteka mwingi ti undu akwa nundu wa obyobu ukebya kawosu mwakosu duna sia undu wailete. Ai mima kawa ni matwana kumya umunde ukuse wakana. Nimake kubita miaka mokethia ambana ketha makunia 10 eketha makunia 3 kana makunia 2 kwandaka kwa mindo kwa siao wa mkawa tiondo wa wo nondwa opyu ulaweko ukethia be mbinge ni sieteka eme no ukamba ni kula andola matonyo koneka muno ni saidi pala mabandite methana kawa muno kila kibo ni twasiate tuenda weza kwethia non ando ni mambia kubanda sindu ile ibwa tasienda nya tsiumesia obyobu so ala mebandite kawa muno kamba ni saidi si bala muno twina kawa muno sem mingi sia Masaku na area ni binini sia Makueni kyandu mebandite kawa. Okay. So nondu sindu isini si assume no sindu ila o yusie kwekane so company ni siba. Sindu ila tuona yumesia obyobu no kethia ni osia nesa na ikasia sindu sitona kuteka sokoni. Kindu chambe ni masungwa. Lakini tikile sungwa ne sungwa lemwe ila wa fix. Nike ya kumesa suwa muno. Nituzilwe izungwe muno peke ndukenge. Pe mababai nimake ya kumesa suwa muno mababai ala indigenous na hybrid imwe ila si tested nisike ya kumesa suwa muno pe la mekukana yuto alikabu twimba tu ito munenga mbemba ila kwekanesa. Okay, sawa. Pe passion ni makundi makundi nimekwekanesa. Lakini vina wamo no ila makwatwa ni pe mindo pe vina umwe uloke yo ukwata umakundi lakini kusiane meosianesa. Lakini mena vina ula twisa umutabia ukenda ukesa hivya ni mwa avoid kwekale kupanda makundi kundukula kubanditwa makundi kwa vinda yasa. Asumome no yembe ili ata. Yembe ni kwekanesa. Lakini nito nonia maembe mayoma kundu kumwe nundu akwembwa esiwa ni yaingiba ukethia yembe ni thi memoma kana ni maema kulauka nundu ikuvyo yembe ni yenda kulauka ipinda mwi wa thambatu wa muonza ila kwe kuthithu na nundu wa climate change ni kuvika bandu kethia no mwi wa thambatu wa muonza ni kuvyo na yembe ile kulauka ya makulauka labu ndisa kwethia ju yembe thela ikanesa no thela ya mundu la wina kiwo. Okay. Tina myaka kalibu 3 yu maembe mbata sianesa. Okay. Nundu obyobu. Okay. Yune twakwatia na twambothi thumone yitwa sioko thumone no tweleze in details yo cash crop ino ya ukambane ne mumea wiba wima wata no twa no sobe wata nikenda mundu wisethani wakwata mbesa ni muvyano ndo akwenda no seisi ya Mutongo ITV ngwatanya mukambane ta wa Steven Mwematu na Sila Mbolu ni Muimi na mutaalamu wa maundu ma Uimi twambose mbothi umone ni thia sitokete. Wasya wa Muimi. Kalivu ingeni wa kilungu cha Wasya wa Muimi neta wa Steven Mwema na ende twena mutaalamu wa maundu ma Uimi ni twethia twisise walukwanze bewete mathina meba ni mitebele ila itegwa densa ukambani ni ibele kwiko densa ukambani mutaalamu atwape cash crop muti wa mbesa ukambani wevo Na sandi ndo ndocha
kipindi niki cha mutongo yikena tutona utabya aimi undu matona kwitethia muti ula twinaguo wo utona utethia ukamba no tona bandu kila bandu ukamba no kethia ni waete mbesa ni muti wikwitwa fix fix ni sungwa itona kumesa sua ukeza kwithia embas fix ni ketwika ni kuma titaba kembwe mutungi utialite lakini kwa pindani thi nitu kupanda fix masako makuweni na kitui na ukethia ni kanesa umbo wa fix umye South Africa baba karari desert lubeta wa Monte Forest nibo wambeye kupandwa na wethia kukuno kwekanesa wo mabune wokia voi basa iso estate na ya bandu bombu muno upande wa Sagala na Kasegeu wethia ni yekanesa na yo kama kuweni ibindani yu ngali mweta masaka kukunemba gwe kuthitu muno ukeza kwethia fix itona kusianesa ku lakini ndo ubyubu wa mino wa mbe fix ni wo mutu la yuwe kwekanesa ukambani kila kiboni wenda anu map tunakubana ukethia ni wabanda kwa wingi wese nesa niwo mutu loga kwete mbesa na tuikulia aimi maiko tina matabata beta maitatithia mitingi kende kendo kesi kende cha mbesa na ichonekete na itwaneta aimi alama bandite palama pikitwe neyo na ni tukuona uthui mwingi tuile sofikia bandu tuno twa fix ona tuka export inza na no twetele twisa export inza no ndi lingi no sienda fix lakini ndi ilavyu yesikie twana kuma fix no kambani kwa ni akamba twose ebusode twamba kupanda kindu kila kitu no twete mbesa no itu ibanda kwa wingi na tuibanda na nzia ila ya elite ila ambao ni ngumutenga upo wayo yuyu ila tuonene mikwe mete mingi matunda mengi meke bathokanio neki ya pix specifically neyo cash crop ukona yekupendo kamba kwa mfano kula kupanditwa mbikapupu kula kupanditwa fix na makabana matena ngwe niyikite nesa nokeza kwithia nilasya mutiwe kwendesya obyobu niwo otumaliuma yemoyo na wiseithia ni kwendesya ndini ya soko kundu kula kwina mbua kana kundu kula kuthithu ni twesene za fix ndimba yemoyo na ndimba na mindo ndimba itono kwata soko kwa ni misa akamba tubane mutula tutona kwimba tutoma kukwata mbesa na tuimba tusiaitia baya tusiasia ba sanga wiseithia ni wabanda kwa wingi nondo ona wa twika lukungithia ndimba yenda kiwu tondu mitela ingimba yenda kiwu okay naitwa sie akamba ingine mabanda pixi twakomanise soko ndethala nibona asiati avocado ibanditwe central yonde neka bandwa livitale yonde neka bandwa kundu kwingi ona kokwa mataila kokwito lakini ona twaisovikia kutwa avocado mwingo nondo amauta kuthia amauta ni momenda kamuno na kamu ni mbingi sioka wika okakoso kweki akawanda ba kena nikenda itwa mauta eka fruit eka mino yetunda nena laundi asiati ukamba ni ona kukoma ni akena fix ando maje mase ne meanya kana mase ne meka ne mewa meanewa niko kwa muda okay kwa mindo soko ya fix nene nondo no igetu isotwa fix Tanzania ondo a Tanzania maemia kitungu makola meza kutwete yutu yeso vicha fix pa unisia kila mundu mukamba pa mukamba kwimba yetia molyo na pa mukamba kwimba ya school fees so fix ni sio utathia mukamba pe mundu te ukuikulia kweli masungwa fix no mabandwe masako ando mese ne makwa makweni masako ndimbingi akakoya yemane ndimbingi sionde ni kwena opyobu wako ya fixi no kethia ni sieka nesa na masya masungwa mena moyo twasia wendo kwata profit upande fix sianata fix na isie utani ula museo wa fix ni mata ni mita ina kwa mita ina no yenza ima ya toba the number sianata ukethia ni wabicha mana kuma mana anana kwambata no kwetha wikwata mbesa
Niwe no kwata mbesa. Ela tukasembeza nzioneta tukasembeza siana. Nenda weza kwethia no ile nesa. Na wabiko bando no holiday ukatwa andu ma holiday. Na school fees ndo kuthenya. Ko butu nene atambeza tasiana. No ndo si mbesa sia kwa fees. Na ukethia no ile nesa. So how much is that? Ni mbesa nzio. Roughly. Tunene in terms of mana kana ni gli kana ni chaomi kana ni nenda muimi weza hivi ane waima na wathi utembea na mbesa siake pesa tunene millions mbesa hizi no ikwata kaneta na mima mini to kwata kuisela kupanda yuta kupanda fix mbesa ila hiyo kwata kana ndeni a fix ainge ma fix yuke wangu kila mai metwa ngali ila kwa to twa wanando ma siasa. Wow. Meba uyu ene okay nekenda tuke ondo pixi sie makuma mwambio mpaka muthi pe masungwa tofauti pixi kala kasungwa kanini kala kanini isungwa nene niki yena tofauti miona yeno sio mbe na muyo mingi pyo wanyu wa oya na to okumesia sura ne kumesia mbe wa masungwa alangi nondo alangi nimekwata wani maundo kwa bindani de fix kilo cha fix kiitawa shilingi ya na 500 kana maana ile wethia isungwa thenge itawa shilingi 700 kubika yana kwa u value yayo leolo usia wa fix mutiomu ne ubija kilo 700 kwenda bika yana mutiomu wa miaka 5 we miaka 5 kuma miaka 5 na kwambata kundenda kwasia malama inge ma fix alama usovika maikweteka nimekwimba matona kwa hiyo mesia na sua leo na makatweka matunda kwa twambe from nothing beusi sokoni mpaka ende yutwese kwetha na itunda ya pix muno ndo twama kubanda fix direct muthangani no mpaka ikitokwatanywa na mitila misio ya ukwatanya imwende kitimo kitimo tukienda ndo kwimba ichume sasua na baba mbe muthangane pe mawo maingi na pe sindu sita wane matoti na pe mendo ila kwata cia na kitimo kyo meania ciana na mawo wesu kuni ko masi wendo banda pixi we banda timo itwambia na timo ila ita wa root stock so within dukani wazi timo with was a timo ila ito ila yengati obande no ndo ukenda ukwate ila ita wa root stock kana mutola wa bambi na mutu wande twenda mutu wa makupambana na mawawila mebandi na mutu wa makumya mingi ukethia ni watwa ikenda umandie mutu umambe lau na wethia ndukwa ndo boba ibinda ila kwethano na kitimo nikekau kamina kwekau kitimo cha mina kwewa wela wa kitimo mwela wa kitimo family sio mbe ya mba kitimo masungwa laimu ita wa citrus na yethi na umwe wa kwenda kumya ngaba muno isu ni wakuya yame ne tabya aimi no ndo no masangama ni wenda ukethia ni wasobi wa kwa kumwa bonge cio nthe bakati ya wapjao bonge umwe ni kenda wisa kwethia mutu ni wasemba mituki bandu ba miyina ni wabika futi ile na nusu na futi 3 no ndo makweke wa ende mbeu ni asia kwa aimi alame tena mindo matena ukwati wako wa fix yengwatani ni matona kwambia kitimo bambe ya kitimo maisa kutwita tuyuka tuimeke ya mbeu no isaithi ya Muimi ni wakwata fixi kwanzia ya besa ni nangi kila kenda gwenda aimi meke dienda utwike ukaima ukabanda kila mbua no kubanda embwa ni matimo ndo ndo kubanda ona matimo manana mwako kana mbueno na mbuye ngendwe ni woka wakwata niwa na mwako ngene wambia kulika soko utema mindo nienda Muimi wende wa sokoni ndukatwike mundu wa kila mwaka no ubanda watu iko ukasia baba miongwele na mbuye swingi miongwele kwa no kwati yako no kala miaka mingi uyeso ya uyeso kwata besa sia mfix ikia timo utono ambe ya bala mundu utekindu byo ambe abati akavindo no akakola nya matimu ala matiwa ni beti sia minota matimu ala maseo akaya kaumya ngi
Omyangi ukekea mathanguni. Wekea mathanguni ukasuvia umite ono na kutavia umite mbonge. Kekeane ya ukayuka banda. Wa banda ukamina mi teta twina ukatwina tukakwikia chao tukakwikia fix. La grafting you. Kuuni takwazia pa imundu uta afford kuimba na fix. Onola munini lakini emwe na fix ito anda kuungamia loli bubu uketha ne yakua. Ene. Na ino kulia hii. Toa thikwa webanda matimo na wesa usingania baadaye grafting. Isuje kangawata. Ilawa kwata niwa kitimo kitwike isungwa kana kitwike fix. Pe maundu ala waileta kwembwa wisisya. Be ne waileta kwembwa mutu waku wake sungwa wakitimo wakitimo we futi ile na nusu la kwambata. Nikenda wese kwithia ila wakwata niwa in joint pale kwata nilwe ndito na kubikiwa nikiwo chambua. Example you know. Example ni kwa mfano neno wasisa kuma baba kukopika baba nikitimo na indi kekeke wa fix paulo. So kini kitimo keke ndi nikitimo na no yolo ni fix na ya yolo ba ni fix ni waile kwemba wese kana chonde kila kiumile la baba nikitimo na mbewe no ya kitimo nondo ne weinya nemba ina bina muno o ni mwana wa muue nayo ino ni ya kitimo ke na wa mieka ni yo wa kaka kanenga waluo munini kakagwa na be isa obindu kokethia we ina fix cionde cia twikie itimo kwa ni wa ilo pato akionde kila kikumba ba ithe wa balaba kwataniwe ukethia ni wa umya ukekala umya todo no tweke no ndo ane mato lakini ukaona sakas no ni ose o kinge ikendaga monya ondo sio kasili you sakas tena kwa sorry sakas tena kwa kindi kitimo no mina kisungwa kia kwa ni waileka la yumya to sakas to ibinda kwa binda nikenda withia na joke yeche kinya undo longi waile kusizia nikana ila wakwata ke fix ikwataniwe ndi muno fix kitimo ikwataniwe ndi niki mwana thina wa kwena ukathethia kikeje kwena gikosa ngula hii choza ngula gikaumya ingi na ni ukona weo tikamino na myakena kitesa kwena na kitesa olungala ino ni tabia ya citrus on the tabia no ya kumla yeko kwa ndo ile takwetikela kukwata ni wa kitimo keke nini waileka kitimo kethia nikiasa nikiatika futile na nusu nikenda weza ithia wakwata ni wakwata ni wa fix na ya twika fix nzeo kwa no ndo amathina su na wo ke yokwata joint ukethia umanite muthangani ila mbwa za muthanga uitalikangilwa ikiwo emba joint ya kukwatania yende wo usunuke yokwata bau weta wanga Moses na paimba kiwo ndede yake na vina wa kwambata ama fix ya gwezi ambiyo dela ko make sure fix ni ngwata nseulo twimi nai kwa mino banda ki UK team na weso graft wasio ndese so tuka pixi isia itina binda ya nata na noto no banda mbua ne kese thea nduka ngithe se kana lazima witha wena kiu undo na sia ba matimo imoke yekomesa siwa muno emkomesa siwa muno kwa uwo no ngithia wimba we munini kitimo ne chomeasa siwa muno no banda binda mbua ya yuwa ukese thea yu ne chose ya na chose no chose ona yuka banda no kwose uketha nduka ngithia uketha nduka ngithia nge no one Uimi utoma ku maintain wane mbua nela mbua ni wetie na mwe akanda ikoka bate mupango yo oinela yo ka ona yo ka mbingi ikoka ikethia kitimo cha kukio bau ti aiwe banda no ndo kuie kwa ba matunda izo sindla to pendekesa aimi mambe ya kuima agene sisi ndo ta sirio no ndo akwembwa ela mbua yo ka ikethia metia kumondani na wiketha after how long fix ya mina kupandwa mwaka wa mbe ya na mbwa graft itwa nesa kuma mwaka wa kele ni mbwa isya lakini wona malama tema ingi
ni waile kumya mala kenda mongele kanga mwako siunge sawa ni mubya muno ndo na naito we mutaalamu sindu icio nthe wina cio ni wika utonya kwatikanata ondu mutabiwa masito makwa nito asila mbolu na kwa nitala na ni masako showground na nene mbya namba ni no ya 0710 78 73 75 ukale ngwata buno ngwata na 075430 5544 ne mubya muno ndo na mutongo yi na kutubingwa metho ntwa matha sindu mbingi Neta wa Steven Mwema ni muvyana ndeno ndo sese kilungu cha Wasya wa Muimi mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni twabika muthi wa kilungu kitu kama nalengi kwendani kwa mwiyi Wasya wa Muimi.